Aduh, Rabin itu lucu. Dora, ada di sini. Hai memekku, nenek cantik, bagai bidadari, bidadari Rajapati. Hai memekku, dan dirimu seperti seorang ratu, bukan ini cara hantu. Semut, mereret di tembok yo. Ya nyampe melengke. Semut semua tay. Mereret di tembok tay. Uling semengan dadong kalian uling jam daso sing ada Jumat. Nah ada acara lansia jam do kada nilang uling Jumat jadi sing ada pengepakane celeng sing ada ngarumuan monyong kan jegek-jegek dadong-dadong badan ini. Dijo nenek nek ngujang nenek kakek ini di dena dengan meleng nenek Kakek. iya sayang Nenek di sini, Kakek. hai nenek ini kakek nenek nih Aduh, telas uang ke nenek kakek. uling uni bakal kenyang nenek Maro jam sial uang tengah nom ke. Sakit cukup gelur-gelur kakek. oh kan tekan nenek basuling jam daso nenek sing teka Jumat kan kalau tekan nenek nenek Nah jadi oke nenek kalau pesu kakek nenek nak nomor payas nenek nu manjus nyapa nginangan nanu nenek nanu jadi kakek. nah yang kalian nenek kakek pengantin nenek engkel pernah ada nenek linggam dasar sing teko nenek Nah nenek nak menang kaos kakek. boleh nenek menang kawan nih Nenek nak ngalian kitab suci.
Kitab suci apa kalau nenek? Nah, pesan raya nenek nih. Oke, siap kakek. Asyik. Musik. Ini ngecerot di sini. Tumben ngelawan nih. Ini Tumben kakek nenek jam gaso nenek. Sini si karpet nih. Keng nih panitia nih. Ini semua selebritis teko nih jadi karpet sini sih. Keng nih. Keceng matis nih. Semua nganggo apurannya kek. Dore. Aduh. Kakek. Nenek. Udah jadi ini nih kek. Nek pesan kakek mama aku nih. Ulang tahun keadaannya nih Jani nih. Ulang tahun. Ada senang balik ulang tahun kek. Nang fotonan. Berarti ini modern lansia nih. Modern jadi nak ini padana face application ada. Aneh bajang jadi dua. Aneh dua jadi bajang. Kita nanti nggak ini cara mama mereka. Bajang sami Gitu sebelum bajangnya semua. Tuh. Kuliah tuni papaya sekali ke bos nanggo ke kini. Kayak lah uang ke hangke nungsu nih kayak. Saja nenek. Kengken nenek. Jadi nenek. Mani kayak bentuk tampilnya. Duh gini nenek. Dingin. Mengapret. Apa ada red carpet kita ada nenek. Nah bahasa Inggris kena jani belajar. Kapret. Si kapret. Tapi sebelumnya niki titiang matur kakek sareng nenek matur semua sareng bapak Made Belut alias bapak Mariase alias Pak Anggun. Kene iki hasil kreasi. Tepuk tangan dulu. Sakit benten bapak adat jadi desa. Kok cingak tiang tang bentang rangga. Kakek di sini Jani dengan tini nenek. Ajan kok. Nak bagus macamnya cebali. Nama nenek yang jual ngamen. Aduh rabin nanti itu di ujung. Dorang. Nak dari sile-sile kok. Apa? Nenek nenek. Ngilu asam gigi nih. Nek dijel kada nabo nenek. Ada nenek aku tak nak mau kalau apa penginan. Sini dah nih. Taksu sidang tuhun nih sudah betul. Ini ya. Apa nih kitab suci nih? Kitab suci nenek. Coba aku buka malu. Buka sing idang menjujuk. Kitab suci ini sikis. Tapi sikis. Nak model baru jadi. Model baru. Nih, uliang setreplas nek nenek. Nah, apa nih gak di sini gak? Wih, apa nih? Aduh, kayak goreng di sini kemana? Nek, banyak yang ngidin nenek, tanggut yang ke salon nek, jadi sudah nenek ya. Nah, nih, semua seledek lingtung. Iya kan nek. Nih, seledek. Nek ini neneknya loh. Nah, kuang nenek apa ke salon? Nek jadi jeruk, jangan jadi cucu main duitan nenek. Nah, mata duitan, nak wajar ke ngomong cucu.
nak lagi kalian cucu nih lagu pentas nak kalian cucu nih kalau nak si ngadone mangkuis iya kayak nih karuan mau poster nenek kakek udah muka iya dia kan ke salon kayak makeup dia kan ngigel oh gitu kan nenek palang tosang betul lu nak kengke nih jadi ini menik buat desa nih tolong jak nenek aduh jelekan kan umur 6 dasol nenek aduh keluarin cucu makanya mah nenek kalau negah malu ini nenek tulis kan nenek kelingan nih malu saja nenek kalau nenek nih aja kene nyoba kene malunya nyoba pita suara masih kalah aja lansianya lansia cok muka kata semdayo lah kene ada lansia ya kuat lansia aduh sampunan kenten benjang sakit boleh lebihan dananya nih kan ngajak lebih meriahnya musik saja yang di Bali nih keadaan aja Bali anu taksu nih jadi nenek ajahin jadi cucu-cucu ngigau anu kado pidan tuh tari apa tuh tari Sumba nah nenek nak senam Sumba sebilang hari Sabtu jadi selesai ada jadi nih pang ada cucu sih saya mungkin pecucu rahim begitu nenek apa mau kene apa tuh gasnya nih orang skenario nih apa tuh semut marero di tembok tuh ala beleleng ada nih yang negara yang nenek lah mau negara semut mereret di tembok oh gitu lah mau tabanan kakek bisa sih kakek nenek orang dua kan nah semut mererot di tembok ya nyampe melengkek semut tay mererot di tembok kai gitu nah jadi anak cucu ajarin emang dua nah kakek boleh dua bangigel menghinang malu dia laku nenek cucu nenek lo yang kakek cu
Galungan kek nenek bener berak nih moko nenek. Kang lama di desa neneknya. Ini nawang ada nak ngupahnya. Ini main hilang ya Jina. Itu kene subone makajang tamatan pisep nih. Pisep kek. Pisep itu adalah ilmu. Oh kenyal. Nih potamatan pisep nih makajang kaki nenek. Pisep tuh es tuh santet wayang aja jurusan kesurupan ada anak nak ijazah nggak melalui ijazah maunya nyalon Nek, bang cucu bekal Nek, keuangan nek, jadi lu masa besar bang nek ambil dua itu malik. Nek, cukup. Kone hidup nek ada di cucu nek. Cukup. Sing cukup dul. Demi alon. ada nena nek cekang ah nenek celik lagi nenek cek nenek apa nenek jenik tawang pipis gini pak Hari raya dan selamat hari raya nak pican ah ceng nak nyilin sama jak nyang aneh mana oh, namun kene kan nyak yo. Lecet yo. Namun badem dukannya. Habis nang neben satu. Durasi pedagang nih saya tuh ketemu udah. Nenek dulu Belum kan mulut oke. Ayo pernah maksudnya ketemu kan kalian kalau nek kalian saja. Ini cucu matre saja nenek. Apa mau kan ke salon nenek ke salon dia macam bayar ke salon. Nah, jual. Semua untuk cucu nih. Keuangan. Lah oke nenek nih po. Ah, apa mau beli basi man ini? Sugra nenek sugra. Awang beli pamor. Apa aku nih? Kajang buang cari sim lah. Nek, kamu kedek kak mandi ke salon mau ke tua. Jadi sebagai di salon ya. Kak benjak nyiting kak. Nenek kalau negak maluna. Nenek lu nek. Belum ben nenek jam nek. Kodot lah dia. Kene bu, nenek nak tomboy bidan. Ini bapak dan nih. Ada, mungkin Pak Adam nih ke ampun Apa Juhadi? ini nek ada acara lansia nih jadi terhibur masyarakat unyu nih ke ngadang joget. Ini kalau ngibin nenek apa kita ada di joget? Karena di joget nanti, kalau nih ngibin masih ada nih. Nah kawan, kak ngibin nenek. Kak ngibin, kak. Jadi orang nenek nih kini ada di joget. Lu nih kan bangkang ben dia nggak bakal lah. Cok saja masalahnya. Mau naikin mau. Mau ada acara nenek. Aduh. Kita.
Dia tak sakit tuang